Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Guido Fleitas y estoy aquí para enseñarte clase de guaraní. No te olvides de suscribirte, darle a me gusta y dejar muchos comentarios. Entonces, empecemos. Clase de guaraní número 4. Boepu irunduja. Oga Puahu. Momburuive ahecha Nancype Osarakihape Oujahina. Opukaha iñakãrague Chará oúvo. Oñe'ẽmbove chendive ahecha Tapepe oñe'ẽha Narciso ndive. Ahecha juku'a reheve omombe'úva. Aikuaasetereígui oikóva chéma katu añani aha hendápe. Ag̃uahẽ mboyve oñepyrũma opuka ha omombe'u chéve oikoparamóva. Amoite Danielito hasẽhína hogapyahúpe. Oikemírente hógape ohechakuaa ojejapovai paha ichupe. Hokẽ ikangy máva oipepyvaíramo ichugui omopẽta. Avei ikoty'ípe nomoĩri ichupe hendápe porã jahuha ha koty'i ojapóra'e hikuái mbuhupa renda ypýpe. Upéicharamo ohoséramo koty'ípe oĩ jave mbuhupa katuete otĩta chuguikuéra ha upépe ndopái gueteri. Danielito oikuaase mba'épa ojapo hikuái koty'i rokerãgui. Koty'i nahokẽire. He'íre chéve opukahápe amba'e aikuaase mba'érepa ovy'aiterei. Porandu ha mbohovái. Mávapa iñakãraguechará Nancy ha'e mitãkuña iñakãraguecharáva tapére. Máva ndivépiko oñe'ẽrãeve tapépe. Oñe'ẽrãeve tapépe Narciso ndive. Mba'érepa hasẽ Danielito. Hasẽ hogapyahu ojejapovaipáre ichupe. Mba'érepa péicha ojapo hese hikuái. Ojapóne hese péicha hikuái ndocha'éire hese. Mba'érepa ndaikatúi ojepepyvai okẽ. Ndaikatúi péicha ojejapo okẽre ikatukuáre opẽ. Eikuaave hag̃ua. Itavyraijeymáhína upévarente opukareipa ha'eño. Mitãkuña hetia'éramohína katuete oguatapopo. Ha'etépe ojejapopáma karai Colmán róga. Amoite Sonia rogaypýpe oĩjeýma ojogapo pyahúva. Ahasa jave omba'apóva ypy rupi ahechakuaa omba'apo pohýi ha hikuái. Kuehénte ahasápe korapy nandi rupi ha ko'ág̃a ahecháma ipotĩmbaite. Araka'épa ñande tavaporãitémi ipotĩmíta. Amba'aporamoguare óga apópe añandu mba'éichapa cherapy kuarahy. Ejo'o porãve okypa rire. Hu'ũvére yvy. Kueheambue guive Camilo ha Mariano nomba'apovéi okyetereíre.